Oh, sebelum matrik. 4, 5, 6, 7, 8. Wah, itu jengkalan kemarin capek lek ya. Ganti mau ya. Ini 2 meter. Bah, kenapa? Iya kan ngagali ya teh pan. Tadi teh kudu diukur kah jero teh. Oh, ngukur tadi ya. Oh. Terus bilang seberapa meter? Tahu nanti kilometer. Kilometer? 5 juta. Siap. 1 meter. Oh, terus konetik ke handapnya si jero.